السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام انديت ناتشو. زاري لسيت እህቶቻችን ትልቅ ነብያዊ ብስራት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሴቶችን እንዲህ ብለዋቸዋል። አራት ነገሮችን ከሰራችሁ በፈለጋችሁት የጀነት በር መርጣችሁ ግቡ ትባላላችሁ የውመል ቂያማ ብለዋል። ሐዲስ ላይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ አሉ: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. سيت لجا مستوقع الصلاة وان كسجدت يا رمضان وروان كصومت بلتوان كتبكت بالوان كتعززت بمتفلجوا يا جنة بر جبي تبلا يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يسمرطات አላሉ። የትልቅ እድል ነው። ሴቶች በጣም ቀላል ነገሮች ናቸው አራቱ። እነዚህን ጠብቋቸው ሁሌ ነገ የውመል ቂያማ በምትፈልጉት የጀነት በር ግቡ ትባላላችሁ። አሰላሙ አለይኩም።